Ebusia from Mama Kwaba Edeba way back with Akyere Bruwaa Jumedie so. Me din de Akyere Bruwaa alias Atala. Ota free janama one strike abako pair. What take our name be the since we trying to say thing and their mama. Ye celebrity say you who mo TV so. There ni one say ni mo TV so. Ye ni mo ahase ye ni baby a omo hyase fi. E ba ne sa me to nsafra ikuku damfo wa ha. Ne santi mi wo kuku dam ni pa wa ha wo ye celebrate kase wo mayim na ansa na mayi na akere no twa me twa me ho abasisi ya me san so mama akwa ababiom e de ba way back with Akyere Bruwaa Jumedie sa fe na wo hwe ye ya Jumedie ye friend way back ye ne celebrate se twetwe nkomo me pese me kira wo se me hyabo amedi so ye no nti me was celebrate kase bi wo me nchen wa friend GAWUGATETEY enti so wodi fufuro bi a ommo fa nkire ye na ye hu GAWUGATETEY ma wakwa yeah me dofo na wodi GAWUGATETEY no usa wodi minim se wodi danso usa wodi bi e shada kam ka danso no wana me din pa de Florence nana anima danso me fie din de nana anima danso Florence Pacho, we are day ni pa. Me mama fi old ningu. Old ningu. Na ningu for we are there for. Ningu e ga dangbe. Sa. Enya krobo. Da bi. Na enya danso. Da bi. Enu su kura no. Ai. Ningu fo adanfo, enkranfo, wo mudi homo festival. Na krobo fo edi mayim. Yeah, they maintain that. I was in the position culture kakra. I see tradition is the city. Me mama fi old ningu. Me papa owo me fi asinfosu. Ah. Dada ina. Position for asam na da ho no. Me can say ye ne stars bebre na ye adwuma but ye nim bebi o mu fi. Ebia ne o minim da kra say wo free asinfosu. Me mama and me papa wo me nko a me mama di a wo mego kakra nti me mama ne first born ne but say am be first and last nti say kan nua pa dia me papa side me yanko na me mama side and the last born no e wo ho nti me mama side me no ba me papa side me nko a anko na ya me pe no ye e bi ko amodo so kran kasa be ma twetwe mo won seka enti de be si ya ye sa ya wo se nyame adon wa cha oba nti he den ho so nua no no ana na me pa cho Jumedie ye fe no way back way back na kwan ya wo fa so wo hyase ansa na ne ni madan so obeya GAWUGATETEY no en na be so wo bo me nkomo kakra all right Akyere me say and that's one person we did a and yeah me come life story Akyere na ye be wie no anu abonto fa na aduane kura uni bi sa me ne te wo me maame enchen wo ashama night market me maame no e wo fie wo na me ne te ye na oledi no emunye oni bi enti papa nso oni me maame anware enti wakware oba foforo enti onhwe ne ba enti na wo se na ni mama hustle pa enti we ase ice water kulikuli waso achomo ana waso kulikuli nso pe nkatie kulikuli no wa na oche obi chi ni makotu agbelika nkuro banfo bisi ni na nkofo na eche na okotu no waton pano bofrod dibo ai ani wa na wono a anu de mi ani nkatie no mi anam nua to aso mi ti wa aso ma me ni kratete enti na fi me kwalabrim asoma me came started at the age of 7 years 7 years now mama we me mama wo na no ni bi to aso because of a science no mommy and family and go school tem o say akwala we ni start fi the nursery and all the kwa ma na dwimu bi ba me nyi ansa afi na me ko start fi class 1 na ma bon na me nim ade enti na obi to me tena se gasa na ma bon oh na ma bon na me wo me first born no na nanima enu echi na me decide say me sua de pam ti me sua ade pam wo me ba enti na se school no
Went to me uncle. Oh, school, no, my just cry and city commentaries. And to me, no paper be a trust me school. Oh, Cara, was some grandma's had a concert. Bow to me when you cry. And me drew phone for them, so my just can city commentaries. My just can to ya. You were from half. Into who feel on because we had the pump. Now, we're going to cast a pomade or SCC. And I'm a pomade or down smart, I'm a by SCC. You was subsidizing your pomade. Timmy the pump will come tonight. I remember them the anti comfort. I will come tonight dancing when a girl be a rebby. So I those days, near friend Hega no country group. Hega or your tune in a near my fair Fabi. I check and to Rebbe fee. No, not to come tonight, or I maybe I may also be trim where you do anymore. And I'm being so many semen to say, as I my uncle school. Now, me papa side and Yamisi and your castle a woman, or my be degree for one. And to me, so I tell you, I mean, Yama mean to me, Yamania baby. And to be frag, I want the sister, me per se, me arty. I rather in fact a crack and see or no, me bad TV so first. And I got to me. And one started work cantata. No. Who started work and drama? Me started work and drama. Many buy our you baby, I will be a michiao. Or the me come a kosher. And I already me started a crack. And that's answer school cry your quack. Ye ni montino. And me wanna or buy a zero UK or no kosher those days no. Or friend me say, you see a gym for soft dicing. Until you buy a LED, Miss Time no work and drama we are and says all call her. It's not no buy no one to me call. Now mean so risky me who's a call me Cody and Jimmy are current soon me back. But so lucky me call ya. Let another some proud the second I read in funny currency. Oh yeah me so not beside a new to name me 2 more sorry. Sir, I'm 2 more sorry. And see or rehearsing me now, no see, oh, baby woman, and or Jimmy, and the home mom cantata, and I feel me by G. Deep. Cantata, that time, no. Imagine a stage, I would say, yes. I want to do whom. Internet, so one funny is the moon, I would go ra acting. Me free cantata, no, me by Yare for 8 good years. Me da call emergency for 6 months. And after me ya reach no me who told me we no so time na me nua ba chewa aba awe pie pa na me say do no nyina ba ja ko so time no metimi aka se we producer na shoot film na chewa na ja ko nimu a wan hwe ya na o film no ya drop enti me ko me who told me ko producers ne kwa na say obi an hyeda eni mi na me nyam wo amfi ba bia enti me ko me sis nyankonto ho elom na me ko so kire ne sis me sire me ba eno ko kasa no nyuso me bi why na de edu na den edin sabe na adepam no woji ato bia acting na ba ye wo me yare ya na me ba na me workers na sai machi enti me dai adepam no enti me ko elem ho no ampa elom ene ni ko kasa ye ena omo fima omo kwa betimi akasa sa ro no sanya mi no mu use media no betimi akasa e chewa ro sa time no ena fima o mama ye ya menya dinga ugatete ne kayayo ni e frame Akyere Gawu e wo ade no na in fact ade ba kwa nyankonto before you start shoot o ka kire me say auntie so one pray ya mamia wa ame because yento because that time no che wani mo yento enti me boss room pa ye na me jire me ho that time so aja se ta onya daje enti woni ne ate na o be yam ya cut ya wa hwe ya be sesan wo because ono the time sha but you shoot one scene first scene we na aja ko perfect ana nyankoto born tiko ti me jire me ho ate sa role pa me play pa eti ate ne kwoswa no na kadi ne Akyere Gawu ana ajako adi tete eso so ana be Akyere Gawu gatete ma mi ntwa me ho na me nkoje enkrato me ba me no ba twetwe nkomo bi
Ebusuafo me sai mama akwa babiom e de ba way back with Akyere Bruwaa dwumedie so. Dwumedie dwumaku a aso ya sen eye Cardi Slick Touch ena ye hwehwe no Instagram Cardi Slick Touch ena me more ya e wo me nsaso yi eni menim due so eye Beauty Empire Makeover ena ye me more ewie sa twi menim mama ye sexy enti hwehwe no Instagram obetwu enim ama wa ye sexy he ye bedrowa kwesi wie ye ena be bia ye dwumedie so eye Inshaba Kodwom Mansion bibia opese wo ye bia as a party o dia opese wo ye bia bra beje ha na be ye wa ha mami GAWUGATETEY me was surprised with them all right surprise time could true na try kakra ma surprise wow hey mama wonderful ye nyina ye ho efe pa wow yo mama pacho program in the way back I see aha mami matoto na no kakra ehuna hyase na se kwan afa so awu no ene sede a mo hyase fa no ana ono hyase fa no be pese obebo mu kakra monyo so bia ni kantata hyase na it was also for dazi ene ene na nabosompra started na odane ne to kantata enum ana mpanimfo isu beka ye ho Florence mo beka ye ho anti na wo mu ansa na ono I think so Flo yeah okay kantata mu na Florence bae na bosompra se o look very sexy till the program makaya so so beka ye ho no rehearsals time no ye perfect no ya de tie no ano no wanante ho anche ene ye fecha no anche ne ye bo pinodo ebe ye ohio no ye nurse konka odem nurse atare ye konka odem me kai sa story na cho achepa did well no ya de na Florence ya de no ya inti no oba mu no na bra bo ni suban te sen Florence dia no ono de ne kasa no so but e bedru e ba se de na mo no posa che ne se de ne kasa do so ano dia che me na ne kasa nheda no so na ne kasa no so na se wa wonim se adwuma bia se pene ne beje wo ho na abaye maame a na afede nti edu level be no na afi no no abaye maame no ye maame wo maame okay upe oh ye maame di obeka no find out nti ne ba sa na wo hwe abrabo na etesen okoye madam na ne ekoyi acho okoye madam no se o disrespect ne dia part no umem oh I say ono na afede so what you say but awo yeah na nyame adromi de mi nya afi bakakra favor ne bakakra tina mi wo mu afine you know enti tama na mo ye kantata no mo na sikasam te sen actually ye sikasam no mo na nhyeda nye bad na nye but na yenya but na nye bad because udi two ebinumu die ho na omusi omu die yentua won kakra na nye bad na odi be fa ka ba de na madam na se na oh yes as na nyo me madam anyway I can't drama the end na nye ba ye ho ne de idu baby na ye starting kantata na nye but ebedu baby no na ye ma start na ye sa na ono person chire ye kan we e ma de a o hwe ye hu se obi ho pe acting no aba ohun se nya ofiti ya na akoyi ya ma no kanya se ofiti ya mom ya utu hu che wasi ase ansana eniema ekokoyi ya okay say ebetimi edu recording kra na ebi ma obusa o say transportation I quite remember transportation kra on benya kra omunya transportation din no mma no ndi na say enye easy abrabo na ye sha ase na nyame ado say akwa dem say we US based hey wo dia wo we dey be here so what can say ana ebua ezi ade wa kwa kwase we jare ha se djuma ne ye se kona ahara na de ife o se de me wa ha ti ayeye enu ye fi so daze eyi na se oh bye
sister ade Nzi awo hasi. ah Awo hasi. Ah won ko bio. O ko de Ba hu dia se won ko bio. ko de Bako. Odo be ko na on ko tro to say first no say ya mpanyifo nte wo say ben fie na enkwala no nto aso. Okay. That's it. Mama Mpacho, you were surprised at the mouth. are you sure You were surprised at the mouth. Any. Talk about them. Monyo. Oh, this is beautiful. Wow. Talk about them. Anything be out baby be out say and I'm GAWUGATETEY so. And I'm mama dinyawe. How? Way back door. Thank you very much. Now they are camera. I love it. They are camera. I love it. I love it. Trust me, I love it. I do love it. Sir. Florence. Hi. This is like a baby to me. Monyo. Oh, kofuya. Hey. And then I'm after the soon and sorry, dinner honor show TV so mama. Me all right. I'm so surprised. Wow. And then Wow. I was surprised. This is beautiful, right? Did you see that? Okay, you guys are too much. And no na surprise way back. Yeah, the man had there. Surprise near man kwa and the year were happy. Way back. It's too much. Talk about them. They be out who be out when we say way back for. And at the amount. We sika obedi manasa. We dey e bo hafi bo ansana. This and from man be yi ahwefom. Way back with Akyere Bruwaa. We appreciate you for the one was see. Hey. Oh, say baby to me girlie. Wow. Way back. Way back. That was it. You know. Way back. So that's it. Akonya oh, Flo. Yo, ebusuafo. Ye twa ya hono ya ba mon kai say ye nkofukuo bi na aso ya sen me yetumi di dwumedi abramo a moto ho amani age ne fefefe enu nti mo ma me ntwa me ho na me nkoto nkra kakra mbra me ba ye de aka besen ato amoso me ba sisi a me sai ma mo akwa babi omo e de ba way back with Akyere dwumedi so afa na wo di we fidie ato ha dwumedi ye friend way back e celebrities e na ye ne omo twetwe nkomo mama me pa chew baby edu no e futu time se na be ya obi tinchen na o hwe ya nwu se abrabo enye yize ya nhyase se dia obi ka se no ton kurukuru waton agurika kuru waton wan no for wabrabo mu nsem fe to you to no for kakra e mame Me da sepa ye no kware se endafom bibi ne ho aye like easier said than done enya no kware sa wo sha ase free baby obi wo ho ana na chi ye kakra me say me nyame ye madom na ma chi ye kakra and through that na me share SK point we be say man call direct to SK point me nya na free ye fie so na a little bit easy. But ebi wo ho na wo de entisa na me meeting crofo bi a na omo so de entisa na eden ekwesa me de dia enye easy eden na Florence de ani awadu na ne eden na be do baby aya ya na odo kra wa pa me ho because me de na onya aya nka wadu akire so what you say ono baby o free buy na ewa amna dokodo me de na ya push me abasoro kakra so what you say yes entina say eye kakra bi die enye easy na enye se ofiti ya na you know and madam for me na catch him say every penny count na me use sa words na the ball me bra obitimi abuse ade hu no because wa mre hu ntino o use it anyhow but you can use near wo no now they akodu pempen so bi a pese odi koduru so what you say ebrochire kura ye wo no kura nye easy first na ye dwene say if you get a visa now duru ha eno ano no but entisa
ente saa kra edene nti no yemmo ye homo na afi yemfa obuo ni nokwaredi buo any nokwaredi. Some people don't know how to say please and thank you. So what I know so boa bra bonapa please. Na fe please na chino. Then thank you. So obi wo ho a wan na na se ai ha no. Oye bibi ma ono wan koda na se ai ha no. Ana se Yesu kra bra ye akwatafo no mo ne won yes ba ko koye no enkro na aka bisa se na enkro na aka no we nti nyankopon kra no o pass da na ye nipa me ya de ma no anda mase a me di ya wo me mu angasa na wo fo se nipa na appreciate ade a yeah so nti no eboa through cantata no through SQ upon san no amane and lead it to abrochire. So what a brochure so through enkrofo bi so and lead it to baby and abedru say. So what I say ntena yen kakran nya merketu. Mama mate dia mama eka o se eyen kakra enya merketu. Ma ya da wasese ye to nsafre o baaye. Ma me for instance so e dey futuo na ho so because yes wo dey na wufi amuna donko no eni da so bia eni ba bia na nyame de wa beduru se enti to youth nefo se be ya obiti ho na ohwewa ode bi be ye futuo e de ama no yo actually madase we de wada ma menjira we so na me fanchia nana ya santoa the second nana ko US nyame de na beduru fie akwa ama nana a futuo kakra me won se ewia se de papa yesi ahonya enti se wesisu na oba eyobu ahobrase me obi oba me bia be kanokra se me bu ne papa me bra me ho ase mo bia me ni obi asere ena enkase be bia me finye ena me de me fie nye ena me ni boafo enti obetsena fa ko Kenya ho utontos na ya tomeko meko ba okwa tonchire keep trying for so Kenya ho na nyankopon ebeye wadom wodi obuo ne ahobrase ne nyamesuro ka ho a awrade beye boafo efi bebia emoani na wabeso mu na waboa afi upcoming artists mesre se wodi ahobrase ne obuo ene esumpa eya wodru baabi sinse wobepre wo ho ena kai hu se enye bibia nso ene sika ema wani mre sika ma wakoma mu enye free na nyankopon ebeboa samate dia eni madan so ka no o say yiwakumem na som enyame beboa wo enye bibia eni sika ye youth na ya ba na bibia ye ni sika no enye bibia na ye sika ena wonam na say bia wade si wo kwa na wode si wetifi na obi akwala kra boaboa ma o mama me fa de yiso awa ode so awo na onim ho na onya sika yenya de enche yenye ne sa tete ne nya sa na tie enu nti na ye na nanu mutumi nyini eche ye de besi nne no nti sa suban no yenhua na ebema ye benyini akọ yenim de adai koso ya ne pitiriu aha ene brebe ma me kwan ma me di dwumadie abramu next week da sene sia yen e wo sa time ya so bedamase